aho muri makindye cyitubonire. Timu ya Nyasa Women Football Club yorekira umutindo gw'amano bwa nyuma yo kusinga Empaka z'umupira gw'abakazi za Rukiga ubwo rukusinge ya MTC Ladies na Gore mwaro bushomuza kamaririzo. Empaka zitebekanisiwe Dr. Sylvia Yarni tukutungura umupira gw'abakazi mu cyangeki ziresere no mwaba kuro mu kigombe cyo kuro mpira mu Uganda cya FUFA Rogers Murindwa oshikireho nko mugenyi mukuru. Ekiteko twena promoting talent y'omwana omwishi the girl child talent ye ereke kufero kutumanya ngo hatiya tudombwire go kuronda talent abantu ngabalowoza omwana omuwala tasobola kusamba mupiira era nga bwe balabanga bano ng'ekyo kive bakyogerako bubi omwana aleega ati okugulu omwana n'abuuka bananga otwavaawo. Tournament helps me to keep fit, to help my parents and to study for free. I study for free because I'm a soccer player and I'm a lady. Yo okundi hano radeba erabasa kunyamba kuruga mwanya kuza mugundi. Empaka zikatandika mu kwezi kwa 12 umwaka guhire kandi zayitabwa mu timu 13 kandi abasingire bahirwe biconjo. Omugandi omuzano y'amashomero gasi niye ya zone B muri Mbarara City timu ya Ntare School yatandika no businguzo bwe kusinge yambara Ramadan na Gori nari yemwe etyo no kwegaruke kagwa kikaze na Mbarara Secondary School Gore mwa hari yemwe aharaka cheka omuzano ndije yazanwa Global yasinga Cleverland na Gore mwa harubusha kandi Mbarara Secondary School yasinga Mbarara Ramadan nayo na Gore mwa harubusha. Echinchimanyisa ngo Ntare School yarabaho kwata Cleverland mu semi-final kandi yo Mbarara Secondary School neja kuzana na Global. Omumpaka zo mpira gwabishiki St Elizabeth yasinga emizane ebiro bwe kusinga Global High School na Gori 3 harubusha hamwe na Mbarara Secondary School na Gore mwa harubusha kandi yo Mbarara SS yasinga Mbarara Modern na Gore mwa harubusha bitu Global na Mbarara Modern zagwa kikaza hatino tebere mutahiwe. Tuzakugaragana okunkoreba na timu yacu twayemerire kandi na region zizakushikaba kandi n'amasoko tuzakubasala kurenga tovo twasinga game y'icyo kubanza twanto expecting ngo tuzakusinga ya kabiri konke bitko byabo so twatiyo tuzakuzana match ya kishatu twawinning ibiri ntarabaho nza finals. Abwa TV West and Aloysius byamukama hamwe na Job namanyi.